uko mu gitondo twabyutse tubibagezaho rero AFC M23 yasohoye itangazo rijyanye n'indege za drones zikomeje kugenda zirasa mu bice bitandukanye bya Minembwe nk'uko twagiye tubibagezaho ndetse na Masisi ndetse na FRDC isohora itangazo rivuga ko M23 iri kugaba ibitero mu bice bitandukanye bagenzura bya Minembwe birimo Poizero. Muri gitondo rero tukaba tugiye kubagezaho irindi tangazo rikomeye cyane ryasohowe na Twirwaneho aho yavuzemo ingabo z'u Burundi aho bari kugota Minembwe ndetse akaba ari ama operation akomeye cyane ari kuba muri aya masaha, ibintu bikomeye cyane bigaragaza uburyo mu misozi miremire ya Fizi hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane. Ariko mbere yuko tujya kuri itangazo rya Twirwaneho MRDP, reka duhere gato cyane ku byatangajwe na Lawrence Kanyuka n'ubundi ku makuru mashya yabagezeho mu gitondo cyo kwa 20 z'ukwezi kwa Mata 2026 aho bavuze ko ahagana saa 9:15 z'ijoro kugeza maginga ya ihuriro rya Kinshasa rikomeje kurasa ibice bigiye bitandukanye birimo Mikenge, Minembwe bakoresheje drones kamikaze nk'uko bakomeje kugenda babitangaza. N'ibice bituyemo n'abaturage bakomeje kugenda barasamo ngahagana saa 11 n'igice za mu gitondo. Izi ngabo zihurije hamwe zikaba zongeye kurasa mitimingi muri Masisi. Ni ibintu rero bikomeye cyane ng'igitero kikaba cyatumye habaho kwangirika kw'amazu menshi ndetse n'abaturage bakomeje kugenda bahunga. Nyuma yuko tubagejeho iri tangazo rya Lawrence Kanyuka, tugiye gukomereza noneho ku makuru akomeye cyane ari kuvugwa na Twirwaneho mu itangazo nayo yamaze gushyira hanze. Umutwe ugizwe n'Abanyamulenge biyemeje kwirwanaho uzwi nka MRDP Twirwaneho wasohoye itangazo ryihutirwa cyane cyangwa se icyo twakwita press release muri rw'icyongereza. Iri tangazo ryasohotse kuri iki cyumweru tariki ya 19 Mata 2026 rikaba ryashyizweho umukono na Colonel Kamasta Ndakize Welcome, umuhuza bikorwa w'uyu mutwe. Itangazo no kwitabaza amahanga yose kubera ubwicanyi n'ibitero bikaze byateguye neza biri kugabwa ku baturage b'abasivili batuye mu misozi miremire ya Minembwe mu karere ka Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nshuti bavandimwe rero ibisi bitero bisanzwe mwari mumenyereye cyangwa twari dusanzwe twumva, ntabwo ari imirwano y'abantu bahuriye mu ishyamba bagakozanyaho. Iri tangazo riravuga ko nyuma y'ibitero byinshi byagiye bigabwa kuri abaturage mu minsi yashize aho Twirwaneho yagerageje kuba yabikumira, noneho ubu leta ya Kongo yagarukanye imbaraga zidasanzwe, ibikoresho bihambaye n'uburakari bwinshi. Ntabwo ari ingabo za leta ya Kongo gusa ziri ku rugamba, bakoze ihuriro rikomeye cyane ry'ingabo, ihuriro riteye ubwoba. Iri huriro rigizwe n'ingabo za leta ya Kongo zifatanyije n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi ndetse n'imitwe yitwaje intwaro iri minyeshyamba za Wazalendo n'umutwe wa FDLR. Twirwaneho ivuga ko uruvange rw'ingabo n'inyeshyamba rwahawe amabwiriza aturutse hejuru cyane ku bayobozi bakuru b'igihugu bashyize mu majwi Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi Chilombo Fachibeto ndetse na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye General Neva ko ari bo bantu bari gutanga amabwiriza y'iki gitero simusiga. Dukomeje gusesengura itangazo n'uko urugamba rwifashe ku butaka, biragaragara ko hari umugambi mugari, umugambi wateguwe igihe kirekire wo kugota Minembwe yose. Iri huriro ry'ingabo ryazanye ibikoresho biremereye bya gisirikare, intwaro zikomeye cyane zidasanzwe zikoreshwa mu misozi, kandi bafite intego imwe rukumbi igaragara: kurandura burundu umuryango w'Abanyamulenge mu butaka bwabo kavukire. Ntabwo ari intambara yo kurwana ngo bafate ibirindiro gusa, ahubwo ni intambara yo kwirukana abantu mu byabo. Reka mbabwire uko urugamba rumeze muri kano kanya. Amakuru yizewe avuga ko hari abasirikare b'Abarundi bagera muri 800 baturuka muri batayo ya 411, ubwo ni 411 battalion, bamaze kugota agace ka Mikenge ku bantu batahazi ni agace k'ingenzi cyane mu bya gisirikare. Nuvuga ngo ni agace strategique cyangwa point strategique. Iyo ufashe Mikenge biba byoroshye guhita uzamuka mu dusozi twa Kalingi na Gitavi.
bikaguha inzira igororotse ikugeza rwagati mu minembwe nta nkomyi. Mu gihe abasirikare b'Abarundi bari gukora ibyo muri Mikenge, ingabo za Kongo ngo ndavuga FARDC n'inyeshyamba bakorana za Wazalendo bo bari kongera imbaraga mu wundi muhanda wa Kuwimiko cyane cyane ahitwa kwa Mahindigiri, ndetse bari no kwiyongera mu misozi y'amajyepfo. Ibi byose mu byumve neza, ntabwo bari gukorera mu kajagari, bari kubikora kugira ngo bagote Minembwe impande zose ku buryo nta muturage ushobora gusohoka cyangwa kwinjira, ni ukubahiga babagota nk'inyamaswa mu ruzitiro. Ikindi giteye ubwoba cyane muri iyi ntambara ni uburyo bari gukoresha ikirere. Muri iyi minsi ikoranabuhanga mu ntambara riri gukoreshwa mu buryo bubi cyane bwo kwangiza ubuzima bw'inzirakarengane. MRDP Twirwaneho iravuga ko ingabo za leta nabo bafatanyije bari gukoresha indege zitagira abapilote zizwi cyane mu cyongereza nka drones, ndetse n'indege z'intambara zikomeye cyane zo mu bwoko bwa Sukhoi jets. Icyabaje nuko izi ndege ntabwo ziri kurasa ku birindiro bya gisirikare bya Twirwaneho, ahubwo ziri kurasa mu baturage b'abasivile. Twirwaneho yamagaye yivuye inyuma uburyo izi drones ziri kurasa cyane cyane mu gace ka Irundu. Bari kurasa inzu z'abaturage, bakica abantu b'inzirakarengane batari mu mirwano, bagatwika imyaka n'imirima, ndetse bakica amatungo ariyo masoko y'imibereho y'abaturage. Ubusobanuro bw'ibyo bari gukora ni intambara yo gutwika no kurimbura kuri buri kimwe cyose. Intego yabo ni ukurwana n'abasirikare gusa, babarire, ni ugutera ubwoba abaturage, kubateza inzara bikabije kugira ngo abasivili babure ibyo kurya ndetse naho kuba, bityo bacika intege, bapfurwa agashinyaguro cyangwa bahunge byanze bikunze. Reka tugaruke ku bintu byabaye bibi cyane mu minsi mikishize, by'umwihariko ku wa 4 tariki ya 16 Mata 2026. Ndasaba ko mu nyumva neza mukaniga amatwi hano, kuko ibi birabaje cyane ndetse biteye n'agahinda. Hari abaturage b'abasivili Abanyamulenge bagera kuri 300. Abaturage bavuye mu ngo zabo bagiye ku isoko rya Ndondo gushaka ibyo kurya kuko inzara yari igiye kubica. Murabizi ko iyi ntambara ihari, inzira zose ziba zifunze, icyo mu cyongereza bita humanitarian blockade, cyangwa se gufunga inzira zose zishobora kugeza imfashanyo ku baturage kugira ngo bishwe n'inzara. Aba baturage 300 bagiye ku isoko bashaka amaramuko, ariko bahuye n'uruva gusenya. Bagabweho igitero simusiga n'uruvange rw'ingabo za leta n'inyeshyamba. Abantu benshi cyane b'inzirakarengane bakaba barahasize ubuzima. Ubwicanyi bwakorewe abantu bagiye gushaka ibyo kurya, bagiye gushaka ibyo kurya gusa ni ihonyora rikomeye cyane ry'amategeko mpuzamahanga agenga ikiremwa muntu mu bihe by'intambara. Ntabwo wica umusivile wagiye gushaka ibiryo, kandi ikindi kibabaje, ibi byose biri kuba mu gihe hari ibiganiro by'amahoro byari bimaze iminsi bibera i Geneve. Ntabwo ari Geneve ahubwo ni Montreal mu Busuwisi, ariko leta ya Kongo n'abayishyigikiye bari kurenga kuri ibyo biganiro ku mugaragaro bagakomeza ubwicanyi. Ubuyobozi bwa MRDP Twirwaneho bwavuze ko ubutazaceceka imbere y'ubugome ndengakamere. Bakaba bagaya cyane ibikorwa bya gisirikare bari gukorera abasivile, kandi barashyira mu majwi mu buryo bweruye Perezida Tshisekedi Felix Chilombo ndetse na General Neva Sebarundi Evariste Ndayishimiye w'Uburundi, ko ari bagomba kubazwa ubwicanyi bwose buri gukorwa n'ingabo zabo n'inyeshyamba bafatanyije n'utugara twose. Amaraso y'abasivile ari mu maboko yabo. Muri itangazo Twirwaneho yahamagaje amahanga, barasaba ko ibitero byose biri kugabaga ku basivile no kwangiza imitungo yabo bihagarara ko kanya nta yandi mananiza cyangwa impamvu zitangwa. Barasaba kandi ko hashyirwaho itsinda ryigenga mpuzamahanga ryo gukora amaperereza kugira ngo ukuri kujya hagaragara, kandi abagize uruhare muri ubu bwicanyi bose bashyikirizwe ubutabera. Banatabaje cyane imiryango mpuzamahanga ndetse n'abakuru b'ibihugu byo mu karere. Mu butumwa bwabo bwo kuri X bagerekaho amagambo aho bagaragaje amazina akomeye cyane
kuvuga na amatags aho batangize Perezida William Samuel Ruto wa Kenya, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, Paul Kagame w'u Rwanda, Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Banatabaje umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC, umuryango w'ubumwe bwa Afrika EU, Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze ku bayobozi bayo na leta ya Qatar. Ibi byose ni ukugira ngo basabe amahanga kutarebera ubwicanyi, ahubwo bafata ingamba zifatika hagira igikorwa mbere yuko ibintu bihinduka genocide cyangwa amahano, amakuba adashobora kugarurwa. Mu gusoza itangazo rero, MRDP Twirwaneho yemeje kandi yizeza abaturage ko itazigera isubira inyuma cyangwa ngo ishyire intwaro hasi mu gihe abasivili bari kwicwa. Bavuze ko bazakora ibishoboka byose bagafata ingamba zose zikenewe kugira ngo barinde abasivili, abanyamulenge ndetse n'imitungo yabo bakomeje gushaka kunyagwa. Iri tangazo ryashyizweho umukono uyu munsi binembwe ni ku munsi w'ejo tariki 19 Mata 2026 na Colonel Kamasa Ndakize. Welcome nshuti bakunzi bacu, ngira ngo murumva uko ibintu byifashe. Ayo ni amakuru aturuka ku rugamba by'umwihariko muri Minembwe, aho ibintu bikomeye cyane n'amasisi nk'uko twatagiye tubagezaho ibyatangajwe na Lawrence Kanyuka. Ariko MRDP Twirwaneho iratabaza Sebarundi na Chilombo Facibeto bakaba bamaze kugota Abanyamulenge bashaka kubica amahanga arebera, mu gihe hari hamaze iminsi uko ndavuga uruhande rwa AFC M23 na MRDP Twirwaneho ibarizwamo bamaze iminsi 5 bari i Montre mu Busuwisi, aho bari kuganira ku bijyanye no n'agahenge kasinyiwe kere Doha ariko kaba katubahirizwa, ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ese biratwereka iki? Nshuti bakunzi bacu, mwaduye ibitekerezo aho hasi hagenewe gutanga ibitekerezo muri comment section down below, ugakanda subscribe niba utarayikora, ndetse na like kuri buri video yose nkoze n'iby'agaciro. Ndabakunda cyane, mukomeze mubane nanjye.